etingondleni solo likanza kunalabanye labalandzelako u-1 kulele winako iteam bayanguda bathi usho yiphi iteam lithi captain it's 1 minute stop ngoba ngitshela ukuthi bebanga abalizayo Shot sajulu lo bahala kagcobo makhoba akuva lo muntu odlala angagcobi likhokho akuva lo mtimbo wakho lo Justin Green oh lo ugcoke lenyombe likawusi bisela ka ngale beyi Bambita unamba 11 wayo lapha yana iBlue Horse number 10 wayo lapha yana iBlue Horse ulisusa lapha ku goal kick yawena lapha esiswini yawina Juventus la yihle iBlue Horse futhi yakhuphuka lapha yana neJuventus yakhuphuka iBlue Horse number 14 wayo ke lapha iBlue Horse khuphuka liyancenga kanjalo yawena lapha esiswini ka lapha yana khuphuka number 8 yayiwina lapha iJuventus behla kanjalo bahlala esandleni sekudla mawukhuphuka Eqembu leBlue Horse unamba 11 yalithatha alibeka ngaphandle bayo ke iJuventus ikuphisana yana kuthiwa ibhola yayo iBlue Horse qhubeka lapho yana Kuinyana ila bola no wena lapha yana phakathi esenta bawele nyawo ka iBlue Horse wakhecha lapha yana umdlali number 14 wa iBlue Horse wajika nabo ke lapha yana number 8 weBlue Horse kubeka lapha yana namba le weBlue Horse phakathi ebhalini adlala ngaphandle wathi ugoalkeeper Kona lapha yana eBlue Horse dala ngale ngaphandle bocoach bemengeyinyawo suka lapho ke ikhona bahlala ishot corner lapha yabahlali beBlue Horse labiyela lapha kunamba 11 waliphinsela sele boxini layihla lapha iJuventus qhubeka kanjalo iJuventus layihla lapha iBlue Horse shaya into lekhohlakele lapha yana qhubeka kanjalo iBlue Horse solo yayihla kancane yayincenga qhubeka lapha unamba 11 wa iBlue Horse thathu number 80 beka eceleni lapha yana ahliwa lapha yana kwathiwa cha leBlue Horse lapho siyaqhubeka posta lapha number 11 weBlue Horse walihla lapha number 8 wa iBlue Horse posta boxing matata yathola lapha yana number 5 Blue Horse lapha maje Bombo City shayile ke lapha yana number 6 shayile number 6 wa iBlue Horse shayile le goli Nice one. What the foul? Bathi balapheli bafuna kubona le tokobo ufondo Position. You're a good soldier, choosing your team. Make yourself up, dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's yours, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. Bonguela. Focus. ha Bathi noSipho isiphumele semanga noSipho isikhomba into lengasihle Yapa! bona ihlala enyaweni la iBlue Horse dali wanjuke lapha la ihla ke iBlue Horse lapha posta futhi Let's go on! iBlue Horse lapha
kumdlalo kafikele kusapotile lapha center lapha yana yayo lapha yana number 9 Blue Horse ujiba othi offside offside Juventus kubuka lapha yana number 14 alikachana la bola walwina futhi Jesus suka lapha kuluma lapha wale la bola wale la bola Blue Horse go just number 3 umdlali posa lapha yana lapha yana Juventus siyaqhubeka kubuka ngalo line lapha yana Blue Horse Dala lapha yana number 5 Come on, guys, come on, come on. Let's go. Samaka! Juventus yasonsela kodwa kunamba 10 wayimphosiyana kubeka lapha yana unamba 11 efesayini sayidlala kakhulu sayidlala lapha yana unamba 11 iPhosi samba phambili ngale lodwa bathi Juventus isangale kuba asiri The throwing. Anisengashaya lesisuku. Dlala lapha number 80 wayo lapha Samaka! nayo number 11 lapha yana abambisana phakathi lapha yana kuyinamba 11 oh Mr. Obemede Okay. Samaka, sapika, Samaka, Samaka! dlala lapha yana acheka lapha yana acheka Juventus ela ngaphandle kanchafeki yayo lapha yana ke Blue Horse number 7 beka ngaphandle lapha yana Oh, they fine now. ikhona yayo lapha yana Juventus khona yokuqala lapha yathi ke Juventus sivela igame iqalile Ungebe odwane. Kwele lapha ya eboxini layo ke lapha yana emapalini ayo iJuventus Refu kala ngecheck nathi kune lapha number 7 Blue Horse Shale la bola Ole takinda kwa kipa Nice one! Nice one! Number 5 Sebenza lapha number 5 Wayeka lapha Juventus Kubeka lapha yana Wawina lapha penalty yona Kuba kanjalo penalty yona lapha yana Blue Horse adlala lapha yana umdlali Thale ngabantu abanza ku relaxile Kubuka kanjalo Sombembe wathi offside bathatha sikajaha za Sasa sithi isikhathi sisasekhona sikajaha bathatha Okay, Samaka, please. Pequena, Spakeni, papa. Njengoba silo-ke ukuthi le game lena iyoba mnandi kakhulu siyabona wonke lamatimu abhizi ayahlasela ngemandla naye lapha wena iJuventus icale emuva kodwa iyale siyalibona nyalo liphumela ngaphandle iyaqhubeka iphosa yini siyayibona iblekosi iyaphosa iyadifenda ikhona iyala Kwele ehleni yakhe lapha goalkeeper wayo Juventus Shy safety selection Kwele kuyawenta yemdlalo wakhe ke lapha yana Kepha lo Blue Horse solume njalo Kuthiwa i-throwing yayo lapha yana ke iJuventus Bosa lapha yana ke walidla lapha umdlalo Blue Horse yena number 9 wahlala ngaphandle kuthiwa i-throwing yayo ke lapha iJuventus
Okay, samak. Anzi, inhliziyo zabakhothi iphethwe isisi madoda. Emva kwakho. Abe ngiflo yophuma kuqala. Suka laphayana ke kuthiwa iflowini yayo ke laphaya eblue. Kubeka laphaya eblue. Kubeka kunumber 5 Sonia Maka. Gijima kakhulu lomdlali. Thatha laphayana walahlela endaweni Juventus iqala kabusha lapha emuva. Ithe ihlanganisa yamkhipha ke laphayana lo yamdlali. Esayidini yakhuphela khona number 10 laphayana. Wathi Sempempe. Chachi ingole ngcwele. Uyakhala Sempempe uthi bangiphushile. Khona vele sisibonile sande siphusha. Uyayo VAR. athi sibona ukuthi batayisebenzisa njani leli thuba lebalithola manje lisemhlabeni lomuhle athi sibona ukuthi balisebenzisa njani ke manje. Batwane. Frikiki ya iJuventus. Goalkeeper wayo ke lapha ya Blue Horse sime palini ugane imali. Ukhululeki. Bambita abahlali. Bathi khuluma nathi. Hlala lapha yana. Frikiki ya lapha iJuventus. Lashtuka ke Chester. Blue Horse. Figa. Yayo ke lapha ya Juventus. Khona yayo ke Juventus. Siwa yikho. Asibona number 6 weJuventus. Bonile ecaleni besikona yabo phaka kuzeyinto lente. Ake sibone ukuthi lento lakasikete yona ecaleni kaphinda sikete yona manje futhi. Just number 6 weJuventus. Disciplina phabuva. Away. Lapha yana ke emuva kuBlue Horse boxini basahlelana lapha yana. Then just number 6 wayo ke Juventus. Usalungisa umdlali, usalungisa phela bola. Suka lapha Sempempe, washaya impempe yakhe. Kana kanye. Phosa phakathi boxini, yena ke lapha yana. Umdlali wayo ke iJuventus wela ngaphandle. Awe Rosa kipela ngaphandle lapha yana. Sempempe ngathune pizza close. Kana ke lapha ya futhi asekhona isale boxini. Lapha. Phosa lapha ya box. Nice one. Position. Khona kulokhu akazenziwa. Akusikiwe lebesikhathi siphezulu. Basisusa muva lapha eBlue Horse. Icala befona phayana. Kodwa abahlali babhacile. Abakhona ukuyicala ngaphandle. Bafuna ukugijima kakhulu nalela bola. Suka lapha yana. Number 5 wayo lapha yana. iBlue Horse yakushaya lapha phambili. Kubeka nalo lapha lela bola. Ishwati nyawo tayo ke lapha iJuventus. Ayikhona iBlue Horse iyalifaka nyawo. Alisabi lutho kodwa nyawo iyalifaka. Kuyavakala futhi kuyavela nje ngoba lifaka lelo. Ngwasamba sibiyela kwisikolo sethu lapha yana. Solo iBlue Horse lamba ngaleli lodwa phambili. iJuventus solo ilandzela ngenkando emuva. Goalkeeper wayo lapha yake iBlue Horse akakajahi indzawo. Urelaxile lapha yana. Ugoalkeeper ubukela abantu ukushopping center. Ivakashile number 5. Nice one. Goalkeeper wayo lapha yana iJuventus. Solo abafiki kuyosuka labafike kanye bashapa kahle. Abakabiyeli kuye lapha yana. Goalkeeper basubstitute kuba Juventus. Number 10 wayo lapha yana. iBlue Horse iveba timdima. Udima posta center lapha edliwa Juventus. Heda lapha yana center. Solo idlala emoyeni la bola. Number 8 wayo lapha yana. iBlue Horse charge Sempempe. Siwastaza. Kodwa mlingana wami akasikhulume number 7. Indifenda yayo iBlue Horse. Number 5. Sebenzi wakhe uyawathi yana. Akayidzawo.
ngingasho nje ukuthi isikhiya seteam sale team yayo lapha eBuhosi uvalile. Kuhle kakhulu indlela adlala ngayo bese sikhulu experience yakhe. Ya, usebenzisa lwandi. Lento ejule kakhulu lapha yana unamba 7 wayo eBuhosi. Akadlali njengemdlali lo-win game mdlali lilo sebenzisa i-experience futhi usebenzisa badlali bakhe bonke. Sesibuye siwele lapha e-center sibukele yamdlali lapha yana ngingasho nje ukuthi uKhokhomoloni ngemidlalo wayo lapha eBuhosi number 8 wayo ke eBuhosi sibuke uye mdlali lekusambona acavile lapha yana esiswini ngoba onke onke lamasayithi atholakala lapha yana umsinga lo. Ngiyabona kanti ngiyabona uyawaphakamisa ayafika kunekini. Number 8 nomdlali lekhuluma ngaye uwena into lekhohlakele lapha epalini wathutha labadidekako wasanzela khona lapha yana phakathi emapalini shaya into lehlobile. Ucoach ngasho ngithi umqeqeshi uZuma umuntu lokuthenya kakhulu ngebadlali bakhe umuntu lokuthenya kakhulu ngebadlali bakhe. Kumele atiqhenye kuhle kakhulu umsebenzi lekawendako kuleqembu lakhe kanti neqembu lakhe no lento umsebenzi lomunye kumjabulisa atiqhenye. Fundekani ma? Fundekani? Oh balance phone. Mlingani wami lapha yana sibone lesuka lapha eSecha Sesiphatha by phone pa. iJuventus itofaka moya kuloku ngoba ngathi igoli belilodwa abakakhonanga ukukhuphula moya kodwa bona emapalini bayafika nethi kumane kuyanda. Mlingani wami ngaphambi kokuthi kuqale lena game lena ngibe bakhuluma bathi abayiniketa over 2.5 ngalana ka Hollywood bet. Wabathi le tinto tiyendeka khona labatawina ku Hollywood bet la game lena. Ithe uma ngiqhamuka ngale emuva ngidlula ngithole licembu layo lihleli phasi likhuluma lithi umsebenzi walo liyawadi liyadi ukuthi kutekutsheni lapha kepha ngempela sengiyabona ukuthi mbamba lide kutohenda kusebenzi wencomeka kakhulu lithi ikhala kakhulu ngaso ke-sponsor ngifuna phamba kubonakele kakhulu kubonakala ukuthi into ekutohendani Advertise. Number 11 wayo ke lapha eBuhosi naye uyadlala lomunye engisambona ayincenga le game ayinqusa abambisana nebadlali nayo number 9 shaya ipasi nomusha kana phasa ayihlalele bachaji sompela. Kanti sibuye sikhumbule ukuthi lemanqamu leli kunenzebe lehleli lolinzile futhi manje ubani loyiphakamisa lesikhathi samanje kuyabonakala ukuthi iBuhosi iyayifuna lento noPepe uthini ushaya indweba yakhe siya kuhamtshaya Shaya nje kabili usompela shaya nje kabili sibayona tsamani baphumule Asapet! Pull up! Next one, you won. Next one. Chika laphayana number 10 wayiBuhosi khipha ngaphandle kodwa lakiwa manje asho njalo kubeka kanjalo Juventus yahlasela laphayana phakathi eboxini uphumile ugoalkeeper edlala ngaphandle wathi sompempe igoalkeeper Position! idifenda yonke lena lethi shongi yona
bebonakala abahleli nemzuzu lemibili sibuyelile solo ku-acheka iJuventus solo iblosi idlalela emuva idlalela ekhaya kepha ndlela idlala ngayo irelaxe kakhulu badlali labatithembaka impela uJazz number 10 wayo laphayana iblosi uJazz number 7 wayo laphayana iblosi badlali labarelaxe kakhulu Dalla posta la pa, e più che sta ma e che ci facciamo, che sta ma che ci facciamo. Questa è la piana, senza saluta, tu che sta ma fuori ci facciamo. Tu vai la piana, che sta ma forti vai e più rossi, che stai la piana. Che sta la piana, che sta ma le fedi, mi sa la prossima. Col keeper la bola, col keeper la rola, mi sta le bomba la piana. Che sta ma nai, entra nel cusa, nel cupugisa. Arriva la piana, che sta ma le Diplosi, come va c'è sta fare per noi che la fare? Non so come la parte che ci facciamo, c'è sta fare. Kano, c'è sta bella per mi avvino figa, ma vuoi toccare? Ciao! Non lo bisogna per Cuba, c'è sta fare, sta per si salutare la bola, sempre c'è ci penalty. Ah. Continua i penalty alla piana, il più Nyamzinga just number 11 imaphela umdlalo ukuthi abuya nje sikhazela usona manje la ngaka wathatha choko phela usonzele Themba kakhulu ke batithele kakhulu ke penalty bangaki labathi uyayishaya phakathi mina ngokumbona kwami ngilibona ulibeke phakathi nechini phela phela chase number 11 wena Pablosi dlali bathi Thembako sope kumakhipela ngaphandle boxini thiwa cha sope singaphandle thiwa sope chase number 11 chase number 11 chase number 11 chase number 11 mina lokho kakhulu mina lokho kakhulu laphayana ke phela phela lana ngiqinisekisa kulaba Nice one. Positive, guys. Check that two out. siyambona lejabulu eceleni kwami ehlekelela uthi thini lami ngenile iya substitute ke laphayana ibluhosi idonsa uJazz number 6 Jazz number 6 ke laphayana shaya igoli lokuqala ukena yena ke laphayana umdlali wayo ibluhosi thiwa akasonzele phambili ayoshaya lamanye Le bola le ayikuma. Le bola bayishele ku. Jazz number 13 laphayana Oh bayilanda. bayabunta lapha phambili ematafuleni kuthiwa bano hamba nenzebe Shabe. Shota lakho phela. Shota ngawo. Sayibona manje. Uma. Nice one. So ungathikitiwa lapha ngaphandle dala lapha la bola tsalile ke lapha yena kunyaweni lakhe lapha Jazz number 10 uqale emuva kwezinti bamthembe kakhulu kwezinti dala Nice one. Pitti bola Shaman. Kukuga. Sapa. Asante pekele sapa. Linganwami ngicele into longakayiboni noma ngicela into longakayiboni ngibonile mina indzebe bayibhala ligama le-Blue Horse ngibonile blue tuwedzebe sokhona sewaqalile nje sithembe awunawurabeka ngoba ibhola liyakufika mhlibani ibhola alinasikhathi isikhathi sihamba kanye nelibhola liyakufika ayikhona sithi siyabuka sikhathi sethu la sihamba khona manje kulamaminithi lesesikiwe kufanele lomduna kokuthi ahlale lapha angiboni buya
inkosi lana angekubuya ngeyibuye Chizituko letikhetha Kumbuka meseja, kumbuka na Chester Macheni, kumbuka na Chester Machuna, bayahamba inyusa, ketha ngena lo mdlali, tikhomba nemandla kakhulu, Chester Macheni, akabeva abadlali bayongela phakathi kuhosi. Thiwa ibhola iyephosa ngiyona phakathi. Epalisa. Ibuhosi. Ukuthule kakhulu, simbone adlala nabatinyawo, kusho wena ukuthi umdlali betithembe kakhulu, umdlali nabamthembile ethimini, umdlali batimiselako, ibluhosi cishe ngathi ile badlali nabakwathi ukubambisana, badlali nabahlangene. Thiwa ibhola yayo lapha ibluhosi. Goalkeeper weJuventus, Juventus number 30 laphayana. Usadidekile naye, akathi ukuthi imbutuko letendiwe coach abethi hamba kahle yini. Imbutuko letendiwe wengibo ke-second half, imbutuko labantu ihamba kahle, yiko yini abakhulume ngako, uyabhida uChester Malebele, usenzela kunike, wachu, asiqalele la bhola, eligibele uChester Malebele, jika kamnandi nike lapha, Chester Macheni, qala lapha Chester Malebele, Sacha Bheke, kumela samalahla, sayicela sayikusa, Chester number 3, wayilahla, wanikela ngale la bhola, Chester 9, shikisha umshishi, thatha umshishi, qhubeka nalo lela bhola, Chester 14 wayibhihoti, singayikusa lapha, Next one. Judge some pepper. Next one. Kuloku sisabona usijajele kahle kakhulu usengabi nemaphutha lamanyeni isasho kanjalo iblosi ihamba lamathathu phambili etanzini uJuventus siyambona uyajayiva kuhlathi phasha indlebe senzela lapha Juventus akhipha la bola thatha la bola umdlali Chester number 9 esenzela lapha sikita la bola Chester number 7 bemshilo umdlali bathi buke kahle lapha ufasile lapha ubhalile ngasho nje Nice. Chester number 14 actually Chester number what's your offside Judge Sompe Chachini Sompe badlali Just go. Hey, just go. Come on outside. Mara bakatiboni. Oh, nothing. Suma offside yayo lapha Juventus Chester number 13 captain wale qembu leJuventus siwa lapha yana siwa lapha Chester number 4 lahlela sandleni sekudla walidla lapha yana ke Chester number 3 wayo ke lo salibeka ngaphandle laqhubeka liyadlala uncabile Juventus liyekeleke ngaphandle siwi free kick yayo ke lapha eBlue Horse Bebakit. Sabalis. Bebakit bang. Dengar ke sila bangan. Semoka pena. Ow. Chester Macheni Juventus akabufa lo sensi lokho Chester number 14 weBlue Horse yatishikishela nje uyathelela akabona ukuthi ibusana lo muntu China kamnandi ke lapha Chester number 13 Semoka.
Kochiwayo ke lapha eBluehouse akasakhulumi sawuthule tu. Lapha sakubita nje. Sakudonsa nje. Phosa lapha chest number 3 weBluehouse. Drop chest number 8. Chest number 13 wayo lapha eJuventus. Kubeka lapha chest number 2 chest number 10. Samaka Palisa. Chest number 14. Kubeka lapha adlala lapha. Ngiyamba ke lapha yena kuthiwa uyaphosa. Linganqaba. Indebe yethu seyibhaliwe ukuthi Bluehouse. Ubhaliwe Bluehouse uhleli kwenzeke. Akena ke lapha yana. Chest number 6. Badonsile ke lapha chest number 9. Siyambona lo mdlali. Egemini yokuqala asikamboni lo mdlali. Kepha kulena siyambona uyancedisa emuva usonzele emuva. Siyambona lo mdlali. Chest number 9 bathi khathele. Yashiwo. Uyadlala ngaphandle lapho. Guys. No man. No. Why? Why? Kube ngabe kube neliphutha belidlale phakathi lena bhola kodwa kulelo iBluehouse isahamba phambili ngalamathathu eTanzania Juventus angiboni ukuthi solo isalanzela noma Yewo! Why, man? Nice one, Bangala. Nice one, nice one, nice one. Chest number 5. Amati, Teteshi, Amati, Kusi, Ani, Ikalagacha, Pagati. What a great Mati Ikalagacha, which is number 11. Solo, Baba Batayena, Pati Kalagacha, Yoga, Influence, Yari, Nikona, Koshi, Pantatoshi, Nikona, Pantatoshi, Bluehouse, Nikona, Pantatoshi, Juventus, Chest number 11, Pati, Yashiwa Landavidi, Noma, Vitasa Makelwane. Chest number 8, Pati, let them tell her the Kainini, Noma, Pena, Makelwane, Jimmy Shugela. I'm Sakurine, I chest number 7, Prime Rose, chest number 10, Prime Rose. Sakuru again. The banner, one number Mr. Chest number 11. Shine bar, chest number 11. Dalaga Panther. Put you some campus. Let you get just in a ball. What will I am again? Let the Butubo, let the corner, let the one. Party who put a chest number 3. Chest number 9. What? Hollywood festival kahle ngadliwe lapha yana chest number 9 usasakujana le yabdali usabaza kala no chest number 14 wayo lapha eBluehouse shaka chest number 8 kasa lapha ngoba ngathi nguye lomncane iBluehouse iseyivumile ukuthi isebe iyolala ekhaya isebe iyabuka Mawuthi. Nice one, nice one. Basayibona le. Wow. khona lapha emafani Away. Nice one, nice one. it's a chip save but again she's a fighter
malefeni bayidlale lapho labeshube Sabaka phela, sabaka. dlala ke lapha uJesu number 20 shaya phakathi Ha? Ngiyaqala khona i-team lekuthiwa i-Juventus ishaya igoli eqondile. Ngasho nje nokuthi inemashoti amabili kusukela kuqalelo nomdlalo. noma nje bafika kodwa uJesu number 7 wena ngabo bonke bokusemandleni lutho uthi ngagoke zona uthi bayidlala lapha emuva ke lapha ibrosi dlala ke lapha yana kakhipha lebola dlala lapha noJesu number 10 Jesu number 10 mdlala sithamba kakhulu lapha emuva kahle alibuza lapha yana Nice one, Japa! Nice one! dlala lapha yana Jesu number 13 kapteni eJuventus Sabuya, Safia Palisa. dlala lapha yana Jesu number 11 Jesu number 14 lawila lela Yako, sihamba. Siwa lapha yana it's a free kick Sepepe sicela usibukele Jesu number 5 sicela usijajele igame sicela usijajele ibhola bathi ziphi indaba iblosi ihamba phambili ngalamathathu Bashayisene njani? Bashayisene njani? Ngoba ushanjela ubombelela. Ushameni na. Shameni ubambe inhloko. siyambona ugoalkeeper webluhosi akathuswa mlutho usaqoqa nje usakhulumela nje uyahlekelela unanzima moya moyitele nje kumoyitela akacedi sewuwinile phela yaye nonethekile akekho la kajahe khona akekho la kahlupheka khona akanayo kepha badlali bakhe lapha emuva Guys, la emuva senedamanga. umsebenzi wabo muhle uyaqhubeka ngeke sivela mdlali uqalile babone ngathi bathathu emuva futhi bente nomsebenzi lokuqhubekako bathathu emuva Jesu number 11 inkalakatha yegame ilathi ikhanda inanzemuva Japa! suka lapho ibhola Hey, Kulmani! ladlala ke lapha phambili inkalakatha ivela phakathi jaja lapha yana i-offside isofewe Esila! iJuventus ayisaxoxisani sekubi ayisaxoxisani ayisakhulumisani iblosi ithi asale sithethiseni le gefu Hawu, Kepo limel. njengani labanyeni beBluehouse kusasa bayodlala iligi baneligi game lekufuna bayidlale kusasa njengoba badlala kusho wona ukuthi kusasa Sabaka phela, sabaka. bahamba kunambabani Yako, Tine! Oh, Mr. Goalkeeper weJuventus akakhulumi ne-center back yakhe center back ikapteni yeJuventus ibaqonsisa abathini laphayana Yobukela sithi. ihamba phambili lela game iphelile negame iphele ngalamathathu ecanzeni sicela badlali beBluehouse sibone kuwina kwabo sibone ikhochi yeBluehouse aqeqeshi beBluehouse ushobona ukuthi umsebenzi wabo uyancomeka inkalakatha sicela isonzele ngalana iblosi kuthi misela kwayo
bekubuhle kakhulu umdlali, bekubuhle kakhulu. Siyabonga iJuventus seyolala ngenxeba, seyitobona kulokuzama. Just number 11 akabuya Ala katsha yethu, just number 11 bathi ngimabhebeza ligama sicela asondzele ngalana. Just number 11 mine ngiyamlinganisa na Linda Muhlalo. Uqinisele wakhe kuhle kakhulu. Chase number 11 weBluehouse umabhebeza sicela usenzele ngalana. Sithi